Bizim kanalın görücüleri, bizim kanaldan alыстабай туруңуздар. Бүгүн ат жабдыктар боюнча маалыматты берет туугандар. Ат жабдыктар канча пулдан болуп калды, канчадан болуп калды, негизинен алып сатканда болобу? Ошол тууралуу сиздерге сеналарыны, бардык маалыматтарды билип берет туугандар. Мынакей. Салам алейкум аке. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай түзүксүз аке? Десал жакшыбы? Мына ат жабдыктар боюнча бир маалымат берсеңиз аке. Eğerlerden açsanız, eğerler kaça oldu da gel? Eğerler 1,5 3,5, valla 5,5. Жақсы. Emeçe bular da? Kapçuklar 350 son. Tokumlar 1000 sondan 800, 450 son. 450 son mu çeken toğanların da gel. Arkanda eken. Buna emeden başlasak. Cügan, bu cügan 4.000 son. 4.000 son. Bu 3.000 son. 3.000 son. Vallahi 1,5 500 son. 500 son mu çeken onlar? 200 son. Toru 200 son. Burcun 700 son. 700 son. Bu kanday materyal bu sonda? Rossiyski var. Rossiyski. Mınakey. Жақсы. Emeçe basmayla. Basmayla 350 500 son. 350 son, 500 son eken toğanlar. 350. 350 son bana eken. Kaynakta 250, çoğun atlarga 350 lira. Jügandar 1000 sondan 600 500. Düzenliler 2000 lira. Prostaylar 800 500. Жақсы, şunday. Bu arada şul jerde şundayla bolsa gerek senalar, ha? Senalar bir değil. Эми мына кызыккандарга телефонду калтырайлы онда, кандай дейсиз? Болор? Болот экен туугандар мына. Эми алып сатам дегендер ham сүйлөшсөңүздөр болот экен. Үйдө да тиге деген туугандар. Анан болуп чалып сүйлөшүп, арзаныраак кылып бересиз да? Арзаныраак кылып берем. Болду мына. Телефонду айтыңында. 0770 42 02 40. Мына. Скидкалар болот экен туугандар. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Şunday emek kıssanızlar bulut dağı. Deme YouTube kanalınızdan var mı? YouTube kanal var. Kaysı kanalı da? At Jabdıkları Kı. Kı degen mi? At Jabdıkları Kı dep жазсаңыздар чыга деген туғандар. Өзүн каналыга жасагандары кантип жасалат, полный өзү үйрөтөт экен туғандар. Бизнес башташ үйрөтөт экен мындайча айтканда. Шуга катталыңыздар. Сиздер менен достук канал болду. Биздин каналга катталып, лайктан басып колдоп туруңуздар мынакей.